Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shiliang, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shiliang. Pidang mentah kenyat sengi ka government kala bata yaki nong ilam sinong, jeng sinong berper. Ban identify yaki ni ki longyeng ki umdan yakani ka ration card bakin somehow iki ti bubun kisnong kila pendep itu exercise banjit iki longyeng berper ki umdan ya ka ration card ti don kisnong ki bala ai like spa yeng san spa yeng bater hene susi kenong bahadin itu exercise bala pendep ka ki darbar sinong na poi pa sa government ki ong mjit no tanggilong yeng ki ba kam dong kam mentah kalong kebo ka jing haki nang ilam sinong mentah kuno pinjit kino kilong yeng ki ba jencar palat ne kino kilong yeng ki ba duna palat nomor haba pi ong ba ki bomdan ration card kamut ba kidi ki breu ki ba duna ki breu budan ba em ki man simi reu tu khaw ration lu kim dokam reu tu khaw ration ro bodokam lu tu khaw long kidi kilong yeng ki duna mentah kalais pa yeng pin ai nyop ho yeng san po yeng ti ka bu jing kini ginang ilam sinong bapli maki mentah la sai ka laban pe ka por ba ki laban sak kenoro bagi pe Shiliang khaman kalau nak buka favoritism kan oh kita bakam mejan mangang ai ki bom mejan mangang ai ki mentah ki laban sak kenoro ni kani ba government perkhat syo bakin benda kami kan exercise jongki ban ayu ni Khaw yaki longyeng ki ban ration card ni ususi kalong ba hadian pat ba ada pendep ini exercise ke government kada ban study ba nomor ting akini ki sinong don ki longyeng ki baduk si siapa ple ki badan tang mo ki banong lagi bebelas ni ini pin ai tang iwe ni arngut na koi gayeng mentah bun kisnong glajit mentah jaga man ai 10 kilo sikli ke man ai no 10 kilo siang ni ka jadi sisa ke man ai 10 kilo sikli ya kita bom dan ration card ni mentah pat kani ka daw kalau long ba na kani ka daw ba jing duna jung Khaw ni ngam tip ya kata ke haban sujit no iwe na koi gayeng arngut na koi gayeng manai ni Khaw la fi ma ban ai son sa wan mai ban lak na nu ka jing sak no om tang nak yang ka sarkar hai wat nak yang ki no ilam sinong ro kata di ka kwa ko i ma kwa ban ken ban bu khmat jong ka sarkar ke ka perlu fi ban kran holo da gonta tu philap na consensus jo fi na sinong ai consensus fi gilap bagi gonta ne ko mun hon namar ba ngaya spu consensus ni ki kila nga ba ngilayo tam ta ka direction ngam ba balat ni kemen laki pai ba kyo ni Khaw te kelong jing kemen nomor ba kan pendap ya ka jing duna ka jongki henry hadin pat lakawan kum kani ka response pat kani ka outcome pat na ka sarkar te ka penduk men sim pat ikinong ilam sinong ru ken nomor maki ki lali siki pai ba banong ba kino ban ration card mentali badan public announcement system obon gisnong kita umnon ration card one eye kerteng kumta kila kitu kila don ka hope no kila don ka ka bense bon oh gila yo ayo bet ni hakapot pat bagasnong bagajet ti kam bense ban kentat ka tu kani longyeng ti kitu bom yo pat te bapli ki diaw ka mensem ken ti ka pendu mensem ki ken ajo pon di bidu masum ki nong enam snong gido mensem ken ti di sya ka sarkar kala di ban perkhat swa bakin implement ya kani kenja scheme ya kitu bom ration card